Adom TV Badwam Jumadi no so the edu so na adwoda nyame adom adwoda kwa abayem bie mo ntino wa woni adwuma ye ne tie interview we na by the time e be wie no na nso anyansa no adwuma bi na wa ye me wo me amenua bema from Kennedy digital satellite e wo ha won nuama won ton a ye de bi ye adwuma nyamfa so no ene nso adwoda ato ne bie mo nkwa hoden ni padua ni nyina gigina so akwani nyina ye adwuma yedi nkomwe so obi aho ye de nyame adom obi a ho ye wura Kennedy nso ye wo so chia Ghana fo nyina no ho ye sa wadaroma me adwuma nye me da asemi nua ba yem se waka asem ni nyina em se ye home appliances na ye to no nya se ye to no sa keke ne mu ye pese ye boa ne Ghana fo obi a nya adwuma ye mpokura sa wo ye adwuma ni bi dada mpo a san nya bi ka ho se de be ya ahokyere aba wiase no ebi mouse na sese ne de ehwa ye de papa Kennedy aye de enti se utie mi na o hwe me e wa Adom TV anopa ya wa ye nhira ne wo mu ni se sese ye ma wa kwanya e wo Kennedy digital satellite ye store se wa Accra eni Kumasi no ye se for 2 months e beto ade bi a wo pe okay 2 solid months ye de maw se e deep freezer e na wo pe se wo to ba to ahoden nso unya sika ni bum emfa meto mfa nko a ye chow 2 months fabra ne bi tweetwa ne kakaka ne be fa wa ade fa unya ne ba bia age Kennedy digital satellite enti Ghana fo obi bia air condition na obi bia bodem a ye chow 2 months fa betua ne be sesa ko we know a opportunity de ma ono a ebia we si dan kese na wo pay conditions do de abobom wo pay bia TV do obi di abobo hotels ne ade ye ma wakwanya 2 months installment fatua ne sesa wo neoma e fa ko Kennedy digital satellite enkran ha ye wo wager old barrier kokoro bi te junction so wo hwe no be yira wo hwa Adom TV asisi ya numbers ni gu ho ba bia wo bia just pick the numbers call us wo friend no wa kire ne wo pe ba bia wo Ghana ye delivery e de emma nti wo location bi enye problem ba bia wo bia enye problem ba bia region bia wo bia de friend na ye ne wo ani eye kese me pa cho me no bebo air condition ho komo na anu ya enimu bribri ya chese ase awa ba amanfo ani age se o zedie e shi obi ani ho ani ho bio na emom akwanya nie nse air condition wo pese wo to na wo to no time a ebo no beba fo my time awaba awoba air condition e product amanfo ento okay but we dey so I had awia no beba nti atete so sesei bomoden ne kokotobi sumpa for 2 months ko tua ne to fato ho sabre ne bo na efo awia ni san pie se gire a ho be hyehyew unya bi anka wo pe wo be ko ne bo na ekosoro nti menua ba menua bema Kennedy air condition no e use R410 gas nti antwa nyina ma ho ne kanea wo dia ne se wo de obetu bi abrante kama na ebi bowdem ahu sa ye bowdem ne hu so ye guy so ye guy ato air condition fi Kennedy TV dia say Ghana ha menam minim shopper ni TV F4 na ni TV no air papa che Kennedy minim brand a wo pe bi etu akoton wo hu wo de bra ye nche 2 months na fatua wo so pese oyini ba ko a wo so bra minim ugu ha ni TV open kese pa goyi pa your brand bia bi wo you want a curve you want a 4K you want the 100 you want smart the Mcast room Mcast ne say the oyo phone so bit me the ato TV ne so na ni nyina bi ho bra beto bi digital satellite ni nyina e bi wo Kennedy digital satellite nti misro na no pay ma ho enye ha na ko wager old barrier kokuro bi te junction ne so ana say obe friend number na good TV no ase na wo ne abo komo kama wo Kumasi a kwadum family plaza abrosan no adum family plaza abrosan no first floor sister ho na akwa neoma papa egu ho say tam irasi school be boa wo one mrantie no be hwe wo kama discount bia ese ye de ma wo ye de be ma wo na wo so ho ato sanso na wo Kumasi a Patasi police depot ho wo de Patasi de oduro na bisa police depot bia be che wo tra police depot na bisa se Adom house way ho ne Kennedy your first floor oba ne no abetenase aban adwuma ya fuyi na no pai ye mamu nyina yiku Kennedy se men kan kyerem se ba bibia wo ya aban adwuma a wakatua fa controller nko ano wo de ne de enema no sesa de open nyina de ko boso me ni etetew kakra nti eno so ni akwanya ye ho e de ma aban adwuma fo home appliances wo kurum ha TV deep freezers air condition se washing machine
and I say any dispenser this office din so sisu in nyina sewing machines, popcorn machines, amount for the year business in Yesikai. More amusua de pam fashion designers no yakofa industrial sewing machines ni biaba bejibi nefa koye adwuma afi yanko the almighty fufu machine fufu machine ni de meka bia metene so an ma sorry sanse enem fa so aba hondodo nra me kokko number bi hwese obi frame no say hey fufu machine say no akodi ba kwa odi ye adwuma na odi bo adwuma kama ti fufu machine ni de me say tokrobia mu a wo hye bia utimi di bie business tokrobia mu a wo hye bia utimi di bie business because Ghana you di fufu pa ba say wa hye nso aya 30 unta anti fufu sound tim bie mu ni nyina ye machine papa ye dia ba say wo di yam fufu na eya akono eso twan na we no dade nka ntwi na dade bi akwa aduane ni no Kennedy dia no ye hyeda ma ye engineers ne trans ye planning ye because ni ye fufu afri the original waduro ni ade mu di aba no ni ye dwen Ghana for health ho nti ye de ba ho no sa ne abe me say ye ne ye de ba ye na manfo asua bi but no de ye obi anya bi ba wo pe papa na wasum badwo a ye Kennedy digital satellite mako machine nso manfo say ye multi purpose nra heba doctor bi famous open mako machine da den o de ko yam imru oh misra obi a enkoto mako machine bi wati eno so di adwuma onye sika se tab numbers in the TV na sen ba wo bia just give us a call na yenje wo so kama na abro machine na ye de aba no say ni die say bye bye to nikanika no moto kwanta ya pai we na portable one but eye adwuma in commercial quantities abro machine no eyam kokonte eyam nkate eyam abro eyam ayuo a ye de kokoyi na eyam bibia di mi passion no so nya bia na wo de asi ba bi na wo de ama wo nua bi no so te ho every day say a year Juma Chenka, me say a brew machine, a year Juma Chenka, Bomodina Jodie, our Kennedy digital satellite, your numbers no, any good TV nasin, baby our main cat in Kumas for would you ask my mecano, a big here would be. Boa, who can't commercial information, which and I don't say we need TV nephew, but that will be who say, hey, send a man food, dim fast war, a brew machine, and in my machine, if you machine not catch the Bomodin in your be, what you must say. And no, and you feel now, yeah, you be an spare pass, Biana, when Biana, we are saying that be and Tessaka, we so get to make you every day will be Jessica and so a woo. Mr. O, would you code any decoder? A woo, who saw recharge, for Kennedy numbers, very charge at the amount, baby Bia or decoder Bia or Pibiaton, so you will be, oh, you see, now, say no, washing machines near coffee pea now, but to be a to be. You see, inside this year, the come, what you see, but what do you use washing machine, Papa, if you Kennedy digital satellite? Mr. Mamano, young kitchen hall. What kitchen is saying? We are doing a chair, obre, oh, in your bar, a brass or say, Obama kitchen, I ultra modern. Mr. Beji Cookano, near Benny, a was Winsia, a was bear 9 noon, ovin, shame, ovin, you different types, be be Toby kama fakusi fi fa yaduane chairman na chairman DJ na bibia nya kama your microwaves do just a different sizes and brands BRB ho Mr. Bra say toaster na ope blender na ope sa nyoma use wo jade kitchen my ho ye de no ni nyina Kennedy bia my numbers no your fridges na ho fridges ne dey say dey sister yakofa bakubia ba animu ya hwehwe as say fridge ni so akura to show animu your makeup bibia dispenser you have dispenser shim na I feel time na santi pacho let me find number si magana for 0244 385 128 0244 385 128 and a 0243 074 750 we kumasi numbers na me amount and kind numbers ni 0244 385 136 0244 385 136 and a 0207 65 30 31 0207 65 30 31 free na yenu winidra no ntie Kennedy digital satellite from one CCA na ne wo hia bia no so sa entimi enkan bi me ne won mu nwie na me wo ba ko bi ho sectorial debate baso nyame ya doma efiada we ya health
said the yedi kind of sectors ni nyina no ministries in bia no e be fa bia de baako na fe de ho nkomo MPP ne NDC e beba ne wire pain de all be ye saa no mu nyina kire na fe stakeholders nso e matter e wo health mu nso mu nyina bi eba na me eya adoma wo de ehia free wo nso obesend o message wo Facebook/Adom TV Extra ene be bia wo de ba ye bebusa sa questions no na mpanifo yia no e de amount na shonon so se mame nkomra na me ba ye beto aso